Assalamu alaikum kardeşler. Kitabımızda devam ettiğimiz bu 17. ders 30. bit. Biz sizinle bir hadisni okunuq. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel degan sahabaga öğretken bitmedi. O şu huzlarda her namazdan hun ayt dip evet. Bu huzlarda biz kardeşler türlü plakatlarga yazabız, yatlayбыз. Allahümme a'inni ala zikrika ve şükrika ve husni ibadetik. Ey Allah yardım et mine. Hine iske alırga, zikir kılırga yani şükür itirge hem mattur ibadet kılırga. Hem bunda aftar şunday horau koydu. Mana kimdi bizdi namazga kitirdi. Namaz kılırga bizge nasip etti. Kimnin niğmeti yardımından biz şu namaz kılığa layık bulduk. Ve menillezî yesseralekil meci leha. Kimdi hine yengil aytti namazga kiluvdi. Eleysallah Allah tugulmani. As-sahabetu radıyallahu anhum fi racazihim yakulun. Allah Teala'nı maqtav üsün yazılgan şiirlarında racaz diye atalar. Arap tilinde evet. Rifmamından şulay yazılalar hem aytilar. Vallahi levlallahu mehtedeyna ve la sumna ve la sallayna. Vallahi eğer Allah bumaha biz tura yolga kunmas inik, uradala tutmas inik, namazda kılmas inik. Aslap da bu Allah Teala'nın niğmeti. Namaz ul Allah Teala bilen koldun höyleşuğu bitinde evet. Mana şul höyleşuğe көп kişiler layık bulmay. Belki kimdir hatta tileydir ol. Koңilinde bardır. Minde namaz kıla alham ine tip evet. Hatta kızık görün hala kimgeler, külkü görün hala kafirlar arasında belki şunday kişiler bardır. Tileyderdir ular ışanırga. Bunday özlerde көп табырга була ул. Türlü hatta klasik kitaplarda, уйҙарында, mana миндә ышана алһам ине тип теге зарланалар, кафирдар. Күз алдыгызга китерегез. Үзләрен мына хәзерге заманда этник мусульман дигән сүз бар бит инде бит. Этнический мусульман рус әйтәләр бит. Улар арасында ла күп кешеләр бар бит инде. Мин дә намаз кылырга теләр инем ул. Мана нимәләр тота дигән хәмарак еш кына улар үзләре аңлай алмайдыр бәлки. Ләкин кемдер үзе теге кабул итәргә теләмәһә лә, димәк берәй тәкәбберлеген мәсәлән ул ашактанып сыга алмаган, evet, намазга килмәгән. Кимде Аллаһ Тәала намазга китергән, намазды башларга насип иткән, бу ысынлап та ниғмәт, ысынлап та ниғмәт. Ләу лаллаху ма саллайта. Әгәр Аллаһ булмаһа, Аллаһ Тәаланың әмере булмаһа, ягъни һин намаз кылмас инең. Ләу лаллаху ма сумта. Ураза тотмас инең. Ләулаллаху ма қаратыл Құран. Алла Тәаланың әмірі бойырғы булмаһа, һин Құран оқымас инең. Ләулаллаху ма җита иләл масҗид. Әгәр уның әмірі бойырғы булмаһа, һин мәсҗидкә килмәс инең. Фәнтә фәуран индама тәти илә тамами ссалафи дубуриһа тәсәлуллаһ. Намазыңды бетерү менән, намазың артынса һин Алла Тәаланан һорайһың. Джалла ва ала һәм ашу һүзләрдә әйтәң. Аллаһумма а'инни ала зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Эй Аллаһ, миңа ярдәм ит, зикр итергә, шөкр итергә, матур гыйбадат кылырга. Еш кына кардәшләр, бит ашу һүзләрдә кызганыска каршы нисектер теге автомат мага әйтәбез дә, а'инни ала зикрика, шукрика ва хусни ибадатик дип. Ләкин теге тәрән мәгънәләре менән уйлап бирмәйбез. Мына belki şu kitapta okugandan hun azrak uylanırız. Artaban ve yedhulu fi hâzâ as-salâtul qâdime vel ibâdetul âtiye tatlubu min Allah subhanahu wa ta'ala en yu'ineke ala adâiha ve en yüyessira lekel qiyam biha. Hem mana şu hüzzerde mine yardım et matur gıbadat kılırga diyen hüzzerge kilesek namazda kere. Mana biz şu namazda kıldık bitinde namazın артынса ошо һүзләрдә әйттек. Ярдәм ит, я Аллаһ, миңа гыйбадатты матур итеп үтәргә тибет. Киләһе намаздың вакыты керү менән без киләһе намаз укыясакбыз. Мына ошо һүзләр менән без тагыла намаз кылырга мөмкинчелек бир дип Аллаһ Тәаләгә ялварабыз, мөрәҗәгать итәбез.
һәм ошо киләсәк намазды кылыуҙы еңеләйтеүҙе һорайбыҙ. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يتعلق بالحج. Икенсе бер хадистә Пәйғәмбәрбез саллаллаху алейһи ва саллям әйтә. Был хадис хажға бәйле. Әл-хадж вәл-уммар вафдуллахи даахум фәәҗабух. Хаж кылыусылар һәм ғумра кылыусылар, улар Аллаһ Тәгаләнең ҡунаҡтары. Аллаһ Тәгалә уларҙы саҡырған һәм улар яуап биргән. Тәйбәт. Даахум фәәҗабух ва сәәлуху фәатахум. Улар һораған Аллаһ Тәгаләнән һәм Аллаһ Тәгалә уларға биргән. Ва тәәммәл хуна хаҗатан нас иля дуа. Мана ошонда ла уйлан. Кешеләрнең хаҗаты тураһында, ихтыяжы тураһында дуаға. Ва мақамату дуа фил хаҗ. Ва мақамати дуа фил хаҗ. Һәм хаж вакытында төрле урында дуаларның кылынуы тураһында уйла. Фәт тәлбия. Тәлбия тураһында мына ни? Ләббәйк, ләббәйк дип зикр кылабыз бит инде бит хажда. Аллати хия дуа юкаррируха аль-хаҗ. Ул да дуа. Уны хаҗи ҡабатлай күп тапҡыр. Маррат ва каррат. Күп тапҡыр тағыла. Фи мақдамихи иля Мәккә. Мәккәгә килеүендә ва фи тахаррукатихи байнал машаир. Һәм ғибадат, хаж ғибадаттары кылына торган төрле урындарда ошо зикрләрне, дуаларны күп кыла. Куллуху дуа ва мунаҗатун лилләh. Булар барыһы ла дуа һәм Аллаһ Тәгаләгә мөнәҗәттәр. Безнең был китап дуа тураһында бит инде бит. Шуға мына нинди урындарда, кайда һәм нинди дуалар кылына, буларның барыһында автор безгә хәтерләтә. Ысынлап та нитиклем бөйөк ғибадат ул дуа. Кайда гына барһак та, нимә эшләһәк тә, намаздың алдынан, урталарында, намаздан һуң, хажда бөтә. Иртансак, көндөз, төннең уртаһында тәһәҗҗүдтәр, нәфил намазлар кылганда, тик шул дуаларда булабыз. Тәәммәл суалака лилләh тәбарaka ва тәала аль-хидая иля сиратихил мустақим. Уйлап каратый. Үзеңнең һорауың тураһында, Аллаһ Тәгаләнән һораганыңды тура юл, хидаят. Ихдинас сиратал мустақим дип һорайбыз бит инде бит. Фатиха сураһында. Аллази ятакаррару ма'ака яумиян 17 марратан. 17 тапкыр иң азында көн һайын һин кабатлайың. Ала сабилил фард вал уҗуб. Фарзды кылганда, фарз ваҗиб намазларны кылганда 17 тапкыр. Тaqulu фи суратил Фатиха, һин әйтәһең. Фатиха сураһында ихдинас сиратал мустақим, тура юлга безне юнәлт дип. Яқулу Шейхул Ислам Ибн Таймия дигән бөек галим Шейхул Ислам әйтә. Валихаза кана анфау дуа ва аъзамуху ва ахкамуху дуа аль-Фатиха. Шуға тый иң файдалы дуа, иң бөек дуа, иң хаким, ягъни нык я русса мудрый дип тәрҗемә итәләр. Дуаларның береһе ул Фатиха дуаһында, Фатиха сураһында. Аяттар: Ихдинас сиратал мустақим, сиратал лазина ан'амта алейһим, гайрил мағдуби алейһим валаддаллин. Тәрҗемәһен беләгездер, бул һүзләрнең безне тура юлга юнәлт. Шул кешеләрнең тура юлы кемгә һин үзеңнең ниғмәтеңде әйләнең, һинең асуың төшкән кешеләрнең түгел һәм адашкан кешеләрнең түгел. Шундый тура юлга безне юнәлт. Фәиннәһу иза һадәһу лиһаза сират а'анаһу ала таатихи ва тарки маъсиятихи. Әгәр Аллаһ Тәгалә кешеләрне ошо сиратка, ошо тура юлга юнәлткән икән, димәк, шул кешеләргә Аллаһ Тәгаләгә итәгать итүҙе насип иткән, ярдәм иткән. Ва тарки маъсиятихи. Һәм Аллаһ Тәгаләгә мәғсият, итәгатһеҙлек кылыуҙы ҡалдырырға ярҙам иткән. Фәләм юсибһу шаррун. Уға яуызлык эләкмәгән, ти, шундый кешегә. Ла фи дунья ва ла фил ахира. Был донъяла ла, ахиратта
тала. تسأل الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم لولا توفيق الله لك وعونه لم تهدى إلى هذا الصراط. Hinti ошо Sıratul Mustaqim'de horayın bitidi tüz yoldu. Eğer Allah Teala'nın oңышы nasip etilmehe hiňe yardamı, tevfiği hin был тура yolga basmas inin dey. 32-nji bittiň ortasyna kelip etdik.